We Tamuseo. Tamuseo. Sin. Lola mutsu umwe omwobukule kwaranga nimoko zotanyakile tsimbitsi. Ni kama chiva. Mawa aliwaini? Maya aluwanihila buleka wewe kusitindilo. Aluwanihila buleka kuchitindilo? Anyala wanihila wisagatita? Lebeda muyo. We umungwanyi? Umungwanyi? Shina. Hamwe sokasa kesi napekeho muhwa akhaliwa? Nakharaya kwidinisa akwongesi hamoli khali. Dero hubone ngalila hamatere? Kale khemalilise nitsenguwe. Naruwashile mukharusile wesi nakharei? Mbari wibekeye warawo. Isu mwana wola niwe ukharusawo nakhabikha. Matere kana ukayisobera ukhalasha lero kumukamba kaleyile kafwana kali membolela. Ne papa watamuseo narorera amaroro nawe ukategera tawe. Kamaroro? Kamaroro. Nga kaloma kali? Kulilisi khwabeye nengoti orya bekampeyini. Abantu nga betsuye nga bakhupa bikalakala tsindulu ari nga khuli nomubakha nenga abantu betsuye. Nga abantu bakhulomesa bari UFA khumulekha tapa kalasi. Ari nga ali khukulambusa bintu byasakholele. Wakhuyirawo khungudo wakhwokesa. Wakhukobasa n'amasanyalazi wakhwokesa. Ari wamala watsa wakhwokesa ni kabetsi kano kabayonjokezi tapuka ku. Nakonga wakatabusa khu bantu. Uchimbulilisa niyongeleyo. Tiamomoni. Basa ari kwamala kwakobola kwati yashibungisi chabantu ishindu shamulindiliye. Nga kadoda ali khukupa nga fesi kuli khushina yaya khukhushusa bibuno busanga tsingalabuli. Tamuseo ufuniho sabuni ni bwitsi butini buri mubafu ubone underere khubone ngupemo khafulo nga khubekakho mubwenimu. Uhumbulira. Ndi uhuli. Bari ife kujala khwarusa yuno minister material bari kurera babandu babandi bachochocho tawe. Unini kusindika yuno tsakuchikhirira. Chamumoni. Ari abandu nga bari khulomba bari imbukase khwamwama busahalu bari wayetele tsikanisa kamasomero. Wayetele bifo bikhali bitwela ta bilala wabidonatingira mbo bari kamabati chibizikiti asosolata era nga abantu bositsana nga bali kwabasa bari ndiyeyo nanga khona rebo ino abeya mubofu nabitawe ngali mubofu nabita ate ali muleyi nabita ali muleyi nabita ne kala ikala abe mumali ali mubese mutawe nanga nga wamiliye kumbafu nga mumalimo nenga abone khabulayi abo akwarari abe wakware shitete nenga shitengi ne hukani hakani hanga umundu umusomi akani hanga umundu uli very much informed nga buli mundu akulomesari iyo minister material kumurusayo kuyila nanu wakana nomwawula ari minister oriena ari mayi wanyala kamabata ari kanisa kwakula ari witeba bihwewulira bulayi nga huhusinza Yesu mwakana nomwawula wamushesa ari minister wanyala kamabati ari kwati abasoleli nga bari mayi wanyala hula kwibirira ngefe basoleli tawe nga abantu bakuloma bari ngali kumita musafu fese kekutse kumuye flag Dr. Merigoreti Chitutu uyo wera bali kukubihulira Dr. Merigoreti Chitutu yuno mubaho muchelemewe district ye mana nenga wandi bamutufu musetsa wasi abe wera huhurambisa busa huhokesa ibintu byasahole ba manafu ubibashe busa bayise wele walondesa nangwe kwebusa kweli wambirisira mububaka bwe kamani buri nga holandi nachela pasita aruri kuchiyongela yokola akundu kumoyo kwasanasana nafutsa garuka nahulusa moyo kwasanasana wafutsa ishabe wele ali kukubihulira arurure mu family planning usaliro mwana we khabili nabasi ndendi wano morise kusalira amayembe ate wele omuhandisa ta aruri ndiwe nabona Tamuseo wangu kulari mayi imbaba yaliye bitabo byasi Tamuseo wakuloma simbe bataliye bitabo bye ishashimanyisa shi Dr. Merigoreti Chitutu waambiye abana bakali isomero nenga oli mutufu neka marorondera atsakilesi weso shichira abantu balomero wemile inafe ni masomero mositsa na madwaliro ni tsingudo wanji uwaye kweli welanyala walolese nywenywe walegezeze badimani wewe ukaniye wela aroresewe iwenga nani abuhe papa abuhe mawa aroresewe izani ndi badimani wa Yesu una lufuniko lwechupa lupekelu wela anyala waroresenyo wabuhese weso mkhasasa abo hulomo papa Basi nalolele ndi ipusi ngombe munwa warorero ripusi ngombe munwa nawe wati ngombe munwa simanyisa zina kupapa isho shimanyisa shiribona habimbile mu marunga rupusi ruka hwasi Look at the top of his head.